kabe abusale kahle wazi kuna into esengikhohle ukutshela yona ngiyazwa ukukhuluma lethi kuna into esengikhohle ukutshela yona kuna le nkabi uChris Minoff ayimfani yanemba le nkabi ingaphe kwakho le nkabi ukuthi besisapota abana sibaningi mfowethu Minoff ungaphe kwakho ifile ukhuzana ungaphe kwakho futhi kakhulu ukuthi siyakusupporta wena yabo ungaphe usupporta ama-70s ama-80s wena nama-90s nama-60s mthandana yakusupporta labo bantu ongabafuni but sizokunyisa mfana wami sokunyisa ngoSminoff sikunyise ngabo ukhuzana sikukhomba ukuthi uyisinayo mfana wami wena lento ayikhulumile amasimba awuvela ungengithi lalela-ke mfana njengami nje ku-overtennis ukufaka umjahelo usehlula nhlambane abanye bashaya kubo kwadlovu manje nakho lobo futhi wehlanga amandla entabeni mfana wami mina kukhona ukudla okuphakwa kungithokozisa uyabona ukudla kwebhovu likadingadinga kusangithokozisa namanje hayi ulutho mthandeni akunenkomo zamgqumente ongelutho fokona namagusha akho kuzo njengoba uzositshela amasimba uzositshela ukuthi asifokofe sikhiphe iy'mali zethu uyintsha wena mfana wonke amehla uzakubona mfana wami uyintsha okungcono sikubonile thina wena mthandeni uyintsha mfowethu uyezwa uyintsha lento ekuthiwa wentsha ayibongi ifuze umniniwe ukuthi angimanga bazi abanikazi bakho ubani ngiyabazi mhlawumbe bafana nabe ngizothi awufuze bona awuyintsha mfana wami awubongi wena hawu ubonge ngeplate amasimba ubonge ngeplate lentsha hayi futhi akusenzela i-dog style wena mani sihlama Leyo-ke enye yey'nsizwa ebeyikhuluma laphana zwakalisa ukungenami ngamagama akade vela kumthandeni SK Gcwamelisha ebeyizwakalisa ukunganami ngendlela abeke ngayo inkulumo emalangeni adlule kuye kwaba nomsindo kwesikhathi eside ngendlela abeke ngayo ebhekisa kwabanye abantu basebezwa ngathi manje akaba appreciate ukumsupporta yonke leminyaka benaye kunzima kuneyikhalazo eziningi nanendlela yokuthiwa ubecindezelwa bemsupporta bemseka kungelula yonke indlela kade behamba kunzima so sebefila ngathi manje ke akaba appreciate akaba recognize uma esithi kubo fokofo okuyigama abangalithandanga impela bakhona ke abathe igcokama kuyaziwa ukuthi lo muntu onjani indlela elikhuluma ngayo le umuntu othi umthandeni ubhedile khona bafila ngathi lo muntu lo shutha akamthandi umthandeni shutha hayena umlandeli kamthandeni ibe mningi kakhulu-ke imibono kwahlukana-ke nangendlela-ke abantu ababona ngayo izinto kodwa-ke ekugcineni kosuku yona inkulumo ibithe ukuqoshama vele kwabanye abantu ilumelile ayizwakalanga kahle okuyinto-ke engeyinhle-ke uma unabantu abakusapothayo kade benawe ebubini ebusika kunzima kuney'nkulumo ey'ningi ey'njengokuthi uyavalelwa uyacindezela imicimbi abahle bemicimbi abenzi kahle eGround lamaskandi benawo abantu bekhuluma ku-Facebook ngale ikhathi zamakhasethe ngalezi ikhathi zama-CD benawo abantu bebhizi bekuphusha ukuze ube lapho khona nganomcimbi nje usegoli okuthiwa indlaba eyiphika kwakubomvu kumhlophe kugcwele laphayana Ellis Park Arena bekhona bona ama-80s bona ama-70s bebhukhile abantu iy'ndawo zokulala ngoba bezosuka kude benzela khona ukuthi bazofika belale kahle bese beyavuka-ke lapho iqhawe labo elizobe liphefoma khona yiyo ama-sacrifice abawenzile abantu labo abakhalaza kakhulu siyathemba kodwa-ke lento izodlula ingabi ixhala kubantu siyathemba ukuthi iyodlula bephinde bebe kahle-ke ngeqhawe labo abalithandayo ngoba uyabona ukuthi kukhuluma nje ubuhlungu behliziyo nangendlela abaphoxeke ngayo iDelisane ibhalile ngalolu daba-ke iveza kabanzi ukuthi-ke abantu abaningi bebengajabule nokuthi bazamile ukumthinta nemenenja abakhulume nayo bagcina bengamtholanga umthandeni ukuze akwazi ukuphawula ngendlela-ke akhulume ngayo ebhekise kuma-80s nakuma-70s siyabonga siphinde sikhuluma ngokuzayo ngizofaka udaba khona la kwividiyo nizibonele ngiyabonga